imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yagaragaje ko ku munsi wo kuwa gatanu w'iki cyumweru abantu 627 bapfuye bazize icyorezo cya coronavirus mu gihugu cy'Ubutaliyani. Imibare mishya kandi kuri iki cyorezo igaragaza ko kuri uyu wa gatandatu abantu 276,698 bari bamaze kwandura, naho abagera ku 11,419 bo bamaze kwicwa nacyo. Muri aba bamaze kwitaba Imana abagera ku 432 nabo mu Butaliyani, mu gihe aho iki cyorezo cyatangiriye mu Bushinwa ari 3,255. Abashakashatsi bagaragaza ko kuba iki cyorezo gikomeje kwibasira Ubutaliyani kurenza ahandi ku isi birimo guterwa n'uburyo abatuye iki gihugu abenshi bageze mu myaka y'izabukuru, kandi aba bakaba ari bo iki cyorezo cyibasira cyane. Abantu bibasirwa cyane n'iki cyorezo ngo ni abari hagati y'imyaka 60 na 80 kurenza abandi. Ubutaliyani buri ku mwanya wa kabiri ku isi mu kugira abantu benshi bakuze, bukaba bukurikiye Ubuyapani. Ubushakashatsi bwakozwe ku barwayi 17 ba mbere bahitanywe n'iki cyorezo mu Bushinwa bwo bwasanze imyaka yabo yarageraga kuri 75. Umwarimu mu by'ubuzima n'ubwiyongere bw'abantu muri kaminuza ya Oxford, Jennifer Dow, avuga ko kuba Ubutaliyani burimo kwibasirwa cyane n'iki cyorezo ngo bishobora kuba biterwa n'imyaka abaturage b'iki gihugu bagezemo. Imibare yo mu 2019 yo igaragaza ko impuzandengo ku myaka y'abatuye iki gihugu ari imyaka 45, mu gihe nko mu gace ka Genoa ho impuzandengo y'imyaka y'abahatuye ari 49. Mu duce nka Napoli ho bari mu myaka 43. Jennifer Dow yavuze ko abagirwaho ingaruka cyane na coronavirus ari abageze mu zabukuru, ku buryo ubu abantu bari hagati y'imyaka 80 na 90 muri iki gihe ngo bibasiwe cyane n'iki cyorezo, naho 17.5% bose muri abo ngabo bakaba bari mu Butaliyani. Avuga ko ibihugu bizahura n'akaga k'iki cyorezo ngo ari ibihugu bifite abantu bakuze kurusha ibifite abantu bakiri bato, akabisaba gufata ingamba zikomeye zirimo no kubabuza kuba bagera aho bandurira. Abashakashatsi bavuga ko impamvu aba ari bo bibasirwa cyane n'iki cyorezo ngo biterwa n'intege nke baba bafite kugira indwara mu bice by'ubuhumekero, ari nabyo bituma iyi virusi bahitana mu buryo bworoshye. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Ngamije Daniel nawe ugaherutse kuvuga ko abarwayi barimo kwakira ari abafite imyaka mike, bityo ko hari icyizere ko kubavura bizoroha bagahita bataha. Yavuze ko mu by'ukuri abantu bose bakirwaga mu minsi yashize ari ababaga bafite ibimenyetso birimo umuriro n'inkorora gusa, ariko atavuga ko hari uwaje arembye, kandi ko mu barwayi bahari abenshi bafite n'imyaka mikeya. Umukuru uhari muri bo akaba afite imyaka 61. Muri rusange ko abarwayi bishoboka ko bakwitabwaho neza, bityo ntibagire icyo baba bakazoroherwa bakanasohoka. Uyu munsi ku gicamunsi nibwo hasakaye amakuru avuga ko guverinoma ya Cuba yatangaje ko yohereje mu Butaliyani inzobere z'abaganga n'abaforomo mu gufasha icyo gihugu guhangana na coronavirus ikomeje koreka imbaga. Cuba ni kimwe mu bihugu bizwiho gutanga ubufasha bw'abaganga mu bihe by'amage. Abaganga ba Cuba nibo bari bari ku ruhembe rwo kurwanya Ebola muri Afurika y'Uburengerazuba mu mwaka wa 2014 na kolera muri Haiti. Abaganga 52 nibo boherejwe mu Butaliyani, biba bwa mbere icyo gihugu cyohereje ubufasha bw'abaganga mu gihugu gifatwa nk'igikize. Muganga witwa Leonardo Fernandez w'imyaka 68 yabwiye ikinyamakuru Reuters ko nubwo akazi bagiyemo gateye ubwoba badakwiriye guheranwa nabwo. Yavuze ko bafite ubwoba ariko bafite nanone inshingano zo kuzuza, ariyo mpamvu bashyira ubwoba ku ruhande. Avuga ko ushobora kuvuga ko adafite ubwoba yaba ari ukwigerezaho, ariko kuko ari abaganga icyo bagamije ari impinduka. Cuba ni kimwe mu bihugu bizwiho kugira urwego rw'ubuvuzi rwihagazeho ndetse n'abaganga benshi. Kugeza ubu hamaze kugaragara abantu 25 banduye coronavirus
nubwo hafashwe ingamba zikomeye zo kwirinda. Ubutaliyani ni kimwe mu bihugu byashegeshwe cyane na coronavirus, by'umwihariko mu gace k'amajyaruguru ka Lombardy, ari naho abaganga bo muri Cuba bagiye gutanga umusanzu. Kugeza ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, abantu 395 bari bamaze guhitanwa na coronavirus mu gihugu cyo mu Butaliyani, mu gihe kuri uwo munsi gusa wo kuwa gatandatu hapfuye abantu 546. Ibimenyetso bya coronavirus birimo kugira umuriro, ibicurane, umunaniro n'inkorora ijyana no kubabara mu muhogo, guhumeka nabi bishobora no kugeraho itera umusonga no kubuza impyiko gukora. Ibi bishobora gutera urupfu. Iyi ndwara kandi ishobora kwandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye, cyane cyane mu kuramukanya, abantu bahana ibiganza. Dukomeze twirinde coronavirus. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio ukomeje gukurikira.